Draga braćo i sestre, Hristos Voskrese i srećna vam sloboda. Posljednji put ovdje smo bili na jednom političkom događaju na konvenciji naše stranke, ali sve konvencije naše stranke pratile su gusle i drugi kulturni događaji. Kultura je bila ono naše utočište i pribježište u kome smo sačuvali svoju narodnost i svoje postojanje tokom 500 godina robovanja. Kultura je, posebno ova narodna, guslarska, također bila naše utočište tokom posljednjih 50 godina i sada zajedno sa tom kulturom izlazimo iz bjegova na svjetlo dana među srećne evropske narode. Niko ne zna, niko ne može da objasni zašto je ovo što ćemo večeras slušati bilo opasno po narode i po države. Želim vam da nikad više sa svojom kulturom ne sklanjamo se sa svjetla, da ne bježimo u stihove, nego da sa svojim stihovima živimo u srećnoj zemlji sa drugim srećnim narodima. Hvala vam i srećno. Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos Voskrese, radost donese. Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos Voskrese, radost donese.
teške grobnice, o Kosovu srpskije junaka, sada propojte visoki dečani i lijepa Lavro Studenice, sveti spomen iz vječne titule, za slobodu palim junacima. Nepobjedog mladoga Dušana, Obilića Kastriota Đura, Zrinovića Ivana Milana, Crnojević Iva i Uroša, Strakiniću Relju Krilatoga, Jankovića 9 Jugovića, na nebu ime duše carova.